Mubango jwa Nkatha Cietu ureterine Yetu Sacco. Yetu Sacco ni ezanaga utungata kiria biashara gukurukira gukiria biashara uguraniri bwa miunda na ngari na kinya uthurania bwa mbesha nja gwaku na kiri biashara. Yetu Sacco, your success, our pride. Mwekuru ni mwekuru ra wita na mbere kwithira kiritaniria ndene njawe na gutigira ati ngugi cionthira gwitithia na mbere ni kwagira nikendethira kiguni ndene mugongo na nkuruki ndene njere agutungata tukamutheja na ro mubango jwa Nkatha Cietu turiungite nterene cekeonyo ni gucemania na mwekuru mwe Nkatha ni ntwekuru ba ntere ibaraba ingi ngugi yao ithirite ri majani na banki ya Yetu Sacco ni ithirite kikugwata ugeni na nkuruki gukugwata mbaru wewe mwekuru amwe na mtu wonde gutigira ati no gwita na mbere kuona muthitho no kenda mbeca cia kwambiria biashara kana kinyoko mra majani tankatha yetu ratushona na yentu kwa muthejo na ruo kendo Frederick no withiro giukirwa nyuma ya kagita tukuraja ankinye kwa kiende ni kendo menya katha yetu tukwa na ruo nweu kiende ntejire karibu sana makena materi keke ngethereria majani ni kwa kinya gutikira iyo mweketha kaendelea goketha kabisa tutikira area no nto ingoge continuous kamenya riu ura joketha ukamenya ura joketha riu na itoka bankuthagania gakabukethe kweli koka kamwe kurweja akethira ongia iketha urunga moki mweja ngumaria ale gutegwa makena ankothaganira gakabo na agwa wekira nkunia umbe guketha na nkwoni ora nkunia ikairwa ambe yangu nenkeria gakunia ito makena na arwa nkwona mukethi ibwega mwathani weja utata mwene murungu akenya na kenya konania makena no rite onyira Mbole ngogea no era ke gwitie ti umbagu endo gakethayo buga tiu na gakabo akaira gwa mwari kenda umbale uketha majani karibu sana tuthirekeria raini eku na ndero uketha na ndero raini ti antonye mbere kenda nkonyora jakethagwa na ntukwena arua oto kuona ne ngugi iria ntukana arua kwe mwekuru Nkatha notegerete mubango jwa Nkatha Cietu kwenda twithia twithoma mantu ja majani jana jethirite jana mantu ja maingi na anga inyingi uria ekurubana na baba shiritanirite gutonya mantu ni ja majani bethirite bakari nene Nkatha kende na nturene kwenu gwita wate naja gwita kwa gatakene ntura yongwa gatura kongwa getagwa gituntune na turi ndene ya zone ya Kionyo Tea Factory yes wambiririe uketha majani ri majani training iria mwana alitanagwa ni muciari waciarwa mbere wambiria kinya gwita cukuru muciari ethaira kuritanite mantu ja guketha majani koguo kambiria guketha majani na nio training ya mwana guntu guku kwa majani tukambiria guketha majani na tugeta cukuru twithera twije guketha majani mbere twita kuthoma 1 2 3 ndo no menyo gwata kijani na mwana ethairwa ije ageta standard 1 nethaira kumenya kugwata kibura biere na muchoriru kwa ukinya mwana au kinya ria akathiria university akamenya kinya gethera igita riu rionthe akuthoma akethera akimenya kijani kiketagwa ithango biere na muchoriru kwa ukinya akathiria university agacoka majani na guketha majani ne ukwithaira gukario irio ndambiririe guketha majani ndi mwana munini na ndiraritanwa ibaba na mami aciari bakwa ibombire kuanda majani jachonthe bukuona majani ne jaja na baracoka baraturumia majani nundu nabo batiumba toka bakaketha na ukuru na majani jaijoja tutethetie ende toka ntuire guketha majani throughout indari biashara ene indetire makena ndirambiria biashara nkubo ndari na hair salon ndari hairdresser by profession na ndaketha majani igita riraja
na ibuje makena nuje maicha ja town ora jethera ja kari ukethira utukumba gwi sustainable ka town indonere maisha jakwa jatikubwira town na mami arambira kiende janja nkoe majani na ndere janja makena ndiratigana na biashara ere saruni nonto ana bako ibenda kuthoma na ndirona nonto ama single parent na inkoenda kuthomithia ana bakwa ndirona ngugire njega ya ne kuja guketha majani jaja na kumenyera majani nonto majani na jo ijari na mbesa igitarira ndejira guketha majani guko ndambiririo guketha 2013 rira ndairo majani mami ndirambiririo guketha majani igita riu ndaketha kiro 10,000 na kiro 10,000 nonto majani igita riu ijari na mbesa gutari na mantu jara kwa mbesa ingana wale agwa mbona si makena na shilingi 40 na uketha kiro 10,000 nona ngiri ciaku magana ja jairi kwa unkomba kuthomithia ana bakwa na ana bakwa indaivakirie cukuru igita riu bareta boarding school muthako kwa no first born areta Kanyakine boys boarding arathomera boys boarding na nande aimeathene high school in form 3 ndina kari gako makena nako ndagaikirie chogoria girls boarding na inoga kuthomera thaiji kai class 7 ni mbeca ice majani na imbesa cia majani utiange nditaga makena kwa majani ja imbesa tiga nande majani jara twikire jagu tonyerwo ni antu tutikwerewa majani chambiria kwaga mbesa nonto igitara ndona bonus na 40 shillings ndomba gwita nkale afisi mwaka junde na ndive na manibo na kenda utwena ogo kiambiria we erira wambiririe mbere na ngugi ya saruni yes imbie gwitire saruni ine kenda weja majani kandonire atire makena nyomba ikogia ngoro tauni ndamberia kurigwa nyomba 10,000 ndona ntiumba na ana no bakwenda fi no bakwenda bisi ndona na ndikire kiega imbathikira muchiari ou ambira ndina tujani njunkurumio kitiatia ukethai na ndi maisha garama ya tauni iraingia iranenea kuratuika kwina kuria nyomba kwina kugura irio kwina bisi na bici ni nene ndona maisha jau ja tauni ntiumba irio ndandisaindele kuma biashara ene mbija ku urimine na indambiririe guketha majani na irira ndejire ndambirie guketha majani jaja na ndaja menyera na fertilizer na ndaja menyera kuja ketha boy ko tukuona majani jaja tina mabanji utukuona jatina mate kwa uingeretie kumenyera majani ja uria kumbikika na tu tuika frustrated no ntubwa mbesha mbesha icio igututesa ki majani na muno kenda tuja kuriungira we umwe bare methagira beketha kiro nyingi ntije na tabuthithaie kenda muntu ethire na kiro nyingi na kenda onge uga ndina majani ja maingi ndija koja tita kiro tajaba kende tajaba makena taja onge no onge imbisiri ya kumajani kintu kira kithairo kirio siri ya kumenyera majani kwina mukethereo majani kuri antu baketha majani jana ndio tukuona majani ja twakethaja no kuona tugutiga rwana kwa urwana ruru after 7 days oni nkethera ndi acha kaire guketha majani kiumia nkethera ndi acha guketha majani na kijani kimwe ndene mwaka kibati kwitira kilo 3 no kongwata makena kwa ukenda ugwata umiti the target of 3 kilos no mwanka umaintain majani kijani kimwe kenda ketha ketinage kijani igetinage kio ketinage kibati kudita kilo 3 mwisho mwaka kwa ukenda umiti the target ukinyira target area no mwanka umenyere kijani giaku bwega na mukethereo majani kwe antu baketha majani baikurutaga bakuruta bagagwitira twana tutu tukuma kwa majani jau jagakara 14 days jatauma na ndi waketha majani utukuona utu waketha na ndi tutiga majani jaumite kwa after 7 days kijani kigukira na kiambiria kugitate kwa the more you maintain waketha majani jaku bwega na mukethere jo mwega makena irio komba guketha kiro nyingi at the end of the month kwa majani jaja ijabati kwetherwa jakethira undira tumwe like now this is a tipping ira ita wa tipping tekijani kira gikuru kwa majani ja tipping njo ja tumbusta guketha majani no tujena kiro nyingi ne jama na ikyo kithi kiuma gutemo kingi makena no mwanka umaintain majani jaku na fertilizer na fertilizer era tweja kwa KTDA etiomba ko sustain kijani mwaka juthira no tutweja kwa once per year kwa uno mwanka
Weja waigita ririku. Tweja kwa twikaira majani Oktoba. Tweja kwa Oktoba. Mbere ya mbura ya Oktoba. Kwa ugatigatine aja no mwanka ukwa wi murimi withira ugitara mathabu jaku kamenya kendo maintain majani jaku. Tatha itumite mburene izi na nde mweri wena. Ukethira nayo no kubangira wikira bataresa. Yes, janande majani janda jaketha raundi oni no mwanka njekire fertilizer. Nkajongera fertilizer. Kenda riuene kiteja kuigwa thano kiteja kuigwa riua na ndi riuene oni nkethira ndiona maketha kwa muntu ro wikire once weterere fertilizer kitindie acoke kira itare mwake mwaka no kumenya ati umba kuketha maketha ja maingi no menya uria ukaketha maketha ja maingi no ukona mbeca nyingi waketha tuketha tunini bonus utemiona kwa bonus kuona bonus nene kuringana na maketha jaku. Bonus ni mbi ki murimi wa bonus o majani ugo eja kwa kilo wamba kuri wa mwisho mweri ukaewa mbeca ciaku mwisho mweri lakini kitindie kwena tubeca tura tungithaire tigirite murimi itu twitagwa bonus ukariwa mwisho mwaka ye majani jaje tarawa kuma igita ririku kaniririku kana ikuma Januari mwaka Januari hapana batu twambairia mwaka jwa majani twambairia Julai tariki 1 tukathira June tariki 3 na ndi kumira au no ria kwa mbeca ire cia mweri tatha ina ndi ni kabo kuinga bonus ya mwaka ju tukaingira bonus June tariki 3 irio tukainga mwaka jwetu jwa majani twainga mwaka jwetu jwa majani batu tugetera bonus Oktoba mwaka uju ya mwaka uju lakini bonus hiyo ni ukara muno na arimi bateseka sana in between June ria baingire mwaka gwita mwanka Oktoba wethairwa ukarite mwaka menya juthira June tariki 3 kwa kwina mweri jwa July August September October kwa wethairwa kiriagwa after 14 months kwa murimi nethairwa agiteseka muno kwa batwe ndi murimi o majani na kuringana ora nkuona itubati kwithirwa tukiriagwa bonus yetu immediately twaingae mwaka bwainga immediately bamenya bukuinga June ukethira bwiriwa tukethira twiriwa antu atwetera October no ntu tukethira tusafite na arimi bakomba gwita kinya marandu ni gukoba marandu no ntu bonus ikeja ni tonyire are ni bonus ikeja antu bethaira barire mbeca cia bonus na marandu kwa ikeja igitirwa ariko au nandi siriengi nimbi utwira sirie mbere ikumenyera gitina ke majani na ingi gutigira ati no nyire majani tigimbi uthirite okidithia kenda withira uri umwe bara bethirite betongeria kwithira na kiru nyingi ndio kwira kimwe imukethere ndakwira kiu kingi imantu ikumenyera majani umenye ote kingi kiumba gutethia mukethi noe akethi teni nkante kethandi ni nkante umbo ketha majani jajo ndeninka kintu kira kirio kambithairwa ndi na akethi na imeka sure nte go change akethi bara baketha majani jakwa majani jajo nde tuketha turi antu 4 na nte reta mukethi umwe narwa rojo change yonge kwa antu bara bankethaira mweri mwaka baketha throughout the year kwa wibethaira baije mukethere jura tubati kugitate so ntikarange change yake hapana na ntenda guchinje nontu wa chinje umwake jakethere aja narwa makena unge jakethere ndeguru to kwana majanje uja kambiria kugia matumbi kwa umukethere no mwanka withirwe ukimenya akethi baku ukabamenyera nabo you maintain them as you are maintaining the team uri ko maintain majani maintain kinya mukethi maintain mukethi umenye mukethi uro gukaraga waku na kunyira na kuria bwega na karibu ega i comfortable no kumuria mbeca at the right time igitarira ria kirite kwa ujani mndeaga majani mwisho kiumye na mbera nkaburiaga mwisho kiumye kenda muntu omba kuibanga no nto wale muntu narwa ageta ale narwa rojo gogikia kaire na ukwira mbeca rukiri lakini omuria mbeca mwicho kiumya igwatene akomba kuthithia tumanto twawe na ikie tumiwona antu bate kumanga gwako na kiri manto jaja kuria muntu mwicho kiumya na
gatigatini ni umbe chinga nomba kwethira ukiria muntu umwe ta ugana ndire otindite majani tukwena ruko go ciandikire majani waketha kiru nyana makena kuте muntu ndiaga less than 2000 per week no ntote muntu anto ibeithira bakethete na ni akethi bara bamenyerie guketha majani wo ibomba guketha kuma kiro ngiri na gintu o kiumia yes na kere akethiba ntije ibethirite bagiciukiria kana ntu bategereire kwitha beciukiria ibomba guciukiria nontu bamwe ibathithitie development kwao ja umwe tukarite na mukisi umwe for more than 7 years na nombete gwaka kwao omba kinya kugianja turi onawe in fact today kitumi botamona mwathani na mutharimite na kana Kwa nkubati kugira kana na aru ende nonto bwenu nkubati kugira kajuju nonto ikajuju nonto gakuririte ya kachiarirwo ariku oaja kwa ibombete ko thithia nja ciao tukarite na mukisi ukarite gwako for 7 years na etagwa Enoko na tukarite yawe mwanka amenya Kimiru aragia Kimiru ukamona ukiuga kethira imukisi na akarire nja na aranganira nja akarire omwe Cietu na imbonete na akite nja kwawe na ukisi na thithitie maendeleo ja maingi na ena ng'ombe ciawe na akamairwa kwou athugumaga na akethira akimba kumenyera bangi kende ntukwira otindite majani ntu gwe mukethio majani ketha kiru ngana ntuku ukona ndauma njaro ukire thaijiri majani kwira turingairwa nkengere na mugwanja twaringirwo tha mugwanja imbithira ngiketha kiro ciakwa 20 na riria tukethete a full day tukaumira tha kuma tha 10 nketha kiro ciakwa 40 kuwe mukethio majani onde mukethio majani makena tugejimbiria guketha na gwangu anga witigana raini nekere ngugi withirite ukithithia mantu ja majani ntijimbie egwekaire inyo ntuku kana kikigira ire withirwe na stress majani tangugi wotigire weja majani uninte stress ye majani nontu kimera kiki kia majani mbuka era nkethera ikiumira na ara ndirakethirego no tiro ndi stress nontu ngugia kuigukira nkanywa breakfast nkathitheria tugugitungi twije ngutu ng'ombe twi nguku tugeta kwa nguku twarikania nguku twanywa breakfast tukeja majani na tute stress na ntiga gwende na stress ndanganirire majani ne buru na nterika na kinya biashara ile ndathithagia cia ya adressa nontu imbije ngugie majani mbona kabesa kakwa kagwatene na tutaxi kidogo tija na ara tukuri access tukarianga license mantu maingi kwa majani mbonete kimera kia majani giki baba andire 1960s na still no kiongo ketha kijani kima kena gitethongi ya tuthomithia tomba kuthomithia na beto na inya bajojo tukabathomithio na giki challenge ira nene kimukethio majani kana kimurimio majani ta ugo oni challenge ira nene imbesa itekuma uria kwagirite batu imbesa iyi tutukuone kiuma uria kwagirite nontu twathikire uria marindio ja kuga kwejita toigetwe kwa president akiuga atiri ai Mombasa murimio majani no ari we na chiringi 90 aya kwa tukona majani jaja jakona mbesa batu tuomba kwithira tukithithia development nontu tutiomba kuthithia development makena anto beto batiomba kuthithia development na teninka ni anto bona batiomba kuthithia development batu tutukomba kinya kuigurira ngari na murimio majani abati kwithira agita ngari anto bara bagwitira majani ngugi na ara mbere ibo tukona bagita na igari biria binene bicuritwe to kinya na ariku na nyingire tutukomba gura nyaoi inya probox tutukomba kugura kwou ituongerwe mbesa tujanine tutu na ikoithirite kwina matata nya maingi majani tije mbi murimi muno ethirite akenda na ugo wi Mwekuru na withirite majani ne gwaka gitaga kanene ni mbi muno gwithirite gwitetera majani ituteterete majani no ntu bakwaga mbesa kintu kingi challenge ye Mwekuru timo majani jatukagia na jakatukia jakathimwa at late hours no ntu majani ria jakinyirie daijere majani ne kibandene omenya Mwekuru it is dangerous kana te kwino gwati Mwekuru kumanja etite kuthima majani tu kwa majani jetu jakethira jahithimwa kurio kintu ja 11
jakethira ja kuma majani ne nije Mwekuru akomba gwita kurugira njewe na nyote ukwatia kona njirene igitare ambura na tabuthithagia igitare ambura twethe na imbe makena kwe gote kumenya murimi o majani igitare ambura ethaira ena kamwabure majani na weketha no nto waumira waugo kwaura ukaumira majani ne omenya majani jagwa jaga kurira mundeni kwa ugekira kamwabure au ukasuria kamwabure ariko aja utena nkunie te utonya roje utena mande buti jaende na nande kwa gokenderea nande mpiera nene nere tonya na njara nere gukucia na miromo ende nande ngai na tetheria maski cia ja turekera maski kinya gukiura kenda tuteka igwe kenda tuteka kucia ruo rwa mpio kwa uvati utira tumira majani ne kinyeka ure nchugu tukenderea guketha nontu majani no ja kwendeka kibandene makena okay yes ngwetikia ni ugukario na u ni utuketha na makena inyagwa no na kinyani ukethea nandi orita nandi ketha majani Mwekuru murito taheno koku Mwekuru wena ndia kwa mwana Mwekuru akara uketha kairi kana mtu athithagia tena mwana munini ankwire makena kingo gie majani tukiuga twina twana tunini Mwekuru ma maternity auma maternity akathiria kiumia kimwe akagwata kainya akiwa irua akeja na mwana we gikabo gikagwa majani we joga aka toguo kikabuni ukamamia kana gaku ariko au ukambiria uketha majani no ntoterea no tenywa no kenda mbesa kwau tutiuga twike twana nyomba twita twana majani ne karira ugekira mugongo ugeka gikabundi ukambiria gwita na ko giketha majani na tawire kuruntu kwa naru ke mubango jo Nkatha Cietu bangi barabethirite bategwita nguge na mimi bena Rwanda ru nene ro majani ndenda kwira ekurubeto atiri ekurubeto bakamama ibaumire bakethe majani na beke mathuganye jao majani ne oni kanda ekire mathuganye jakwa majani ne na ndirona au ne okapito ko yumba kuma kwa Mwekuru ibatige kwangangia mathugania bagita ngugi ne ingi bakaumara gwita guchwa biashara na twina kimera kiumba guturetera mbi kiumba turetera mbesha kwa ndenda kwira Nkatha Cietu ciekuruba miru itumire tukethe majani na tugwate majani nuntu rimo kinya arume bakadire jabo ririo kijani giki kimbesha kwa beta era mbesha ki kwa ndera kuruba tu Nkatha Cietu ciekuru itukethe majani na tukaroka rukire majani ne thaijire otobisi bonge tugeta majani ne thaithano weta thaithano utikio gateria na no mwanko utare matha jaku na uri okona mbesha kwa intara matha jaku nkamenya atiri kuma rukire mwanko goronga ketha kilo 40 na kilo 40 kinyokethera ngo ketha majani ndewa no nto yindiragia jakwa jathira imbeta guketha kwa muntu na bakamama nja bauga bakuthiria majani belega gwita guketha kwa antu imbeta ngaketha kwa antu na ngekira tubesa twakwa munko na ngachokia tubesa tura ndire kinya antu bariko barandi barabangi bari unko bari acho majani jajoka yegitaringana kwithira je kura monka jaketho kuma kwanda makena kuma kwanda ukamenyera kijani bwega no kithirie miaka ena to 5 years ukemenyerete bwega na kurimira na gukara na majani na gukundia roji na ogakithithirio ora kibatere kuthithwa kijani after 5 years urakira ibwega sana ntuboka gita gaku yes thank you so much ibwega ntubokwithira gwatanirite nani mubango ni jo Nkatha Cietu tukamuthejo na arua twiraithiria ekoro Nkatha baraba ciumiritie mantu ni ja ukethibwa majani no kona Mwekuru mwe Nkatha ura withirite ari umwe baraba tongerete gi factory ya Kionyo no ngugire ethirite agitithia na mbere na kinya gwengwa eta na mbere kwithira giciritaniria na kanini kara withirite na ko ekethira mukuru ku ni majani na jo kana ekethira njeru ni majani na jo ona kinya majani no jethire jari uguni nene njeku tukanjumaine kimia twitite tonenekere mubango ni jo Nkatha Cietu eta na mbere kwithira gitugi nene njaku nini waku makeno matiri kwa uno mwanko kethe majani me muntu na aro munyimbo ngwe majani ni yes na nde tori kia majani makena utukona tuketha majani kama ingi ulitaka hakuna ngwe makena itukethete muno majani jajonde itukethete majani jama ingi muno nande tukaikia majani kibandene yanditange tigati
Tutigatigwo ingare majani twija kwaga na ara tuikia majani. Na ndio kama tankunia. Na ni kama baire majani na ndio ndo gote menyeretie kwa ira majani. Mubango jwa Nkatha Cietu ukureterine Yetu Sacco. Turi na agents betu barabari guntu mwanya mwanya. Wenda kumenya nkurukiri ngathimu namba 0724 114 444. Yetu Sacco, your success, our pride.